tan fortes? Pois comemos moito. Sí. E moita verdura. Sí, moita verdura! Que boa idea! Eu tamén vou ter que comer moita verdura! Mirade unha cousa, a mí é que estou tan cansado que me está dando sono. Ai, que sono, está me dando un sono que non podo comigo. Ai, 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 que sono, mira, mira, mira. Algúns amigos a topala. Pero aquí non sei se haberá alguén. Antes había uns rapaces e ahora xa non os atopo. A ver se aparecen por aí. Rapaces! Están detrás túa. Hola! Rapaces! Estades aquí! Mirade, podedes-me axudar a buscar a máxica que non atopo? Sí. E vos que estades tan fortes, seguro que me podedes axudar a algunhas cousas. A que cousas poderíades axudar para buscar? A todo. A que, a que? A todo. A levantar algo? Sí. A levantar pesas, a levantar caixas, A levantar edificios. A levantar árboles. A mi má, cantas cousas. Bueno, o mellor está debaixo dunha caixa ou de algo que pese moito. É certo. Podedesme axudar entonces, verdad? Sí. Que ben! Que maravilla, que estades tan fortes que claro. Vamos a empezar a levantar pesas que hay ahí Sí. detrás. Por si está ahí. Hola, que pasa? Que pasa? Hola. Que pasa? Que estades facendo? Nada. Estades discutindo? Sí, para ver quién se lanza primero. Quen se lanza primeiro? Pero a donde? Ao mar? Para abajo. Para donde? Para la montaña. Pero que deporte facedes novo? Snow. Snowboard? Sí. Sí, seguro. Oh, que chulada. A mí me encanta tamén, me gustaría facelo con vos, pero mirade unha cousa, é que eu iba coa amiga máxica e non sei onde está porque perdina e agora non sei. Vos podedes me axudar? ¿Qué es de mágica? Pois mira, máxica é unha amiga miña que é unha chica así moi guapa ela. Vos vistedes algunha por aí pasar? Sí, cuando estamos subiendo montaña. Ah, sí? Oh, pois igual era máxica. Oh, que ben. ¿Qué? Igual me podedes axudar a atopala, non? Sí. Ojalá. E como podíamos facer para buscala? Bajando la montaña. Ah, sí! Tes coa tabla? Sí. Oh, podemos ir as tres?
Maravilloso. ¡Ay! ¡Ay, que me dá a flecha! ¡Ay! Pero que facedes? Ay. ¿Qué haces ahí en medio de la pista? Como? No me dio la pista. ¿En qué pista? La pista la tiro con arco. ¡De tiro con arco! Sí, por poco te voy con una flecha. ¡Ah! ¡Non o sabía! Pero que desastre! Eu estaba buscando a Máxica, a miña amiga. E claro, non sabía que estás practicando un deporte olímpico como o tiro con arco. Non o sabía, menos mal que non me destes. Ten cuidado con la casita, voy a dar yo. Ay, ay. Pero, a ver, pero me podes axudar a buscar a Máxica? Sí. Vale. E como? Pues buscando por todo el país. Gracias, gracias. E como ides facer? Ides facer algo coas flechas tamén, e o arco? Sí. Sí, porque nosotros tenemos una flecha mágica. Unha flecha máxica! ¡Ah! Máxica, como a miña amiga que chamase Máxica tamén. Y nos indicará el camino hacia mágica. Dispárela. Si la disparo hacia ahí o hacia cualquier lado, nos va a indicar el camino. Que boa idea! Unha flecha que nos indica o camiño! Que ben! Pois esa sería unha idea fantástica.